Mwiriwe mwese nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe kuri uru rubuga, kubana namwe kuri uyu muyoboro, kuri iyi YouTube channel. Iyi YouTube channel ni yanyu, iyi YouTube channel nta kindi iziye, ije kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Pasteur Ndayisenga Trésor, nkorera umurimo w'Imana muri Hope in Jesus Ministry. Nkaba nubatse, mfite umudamu, nkaba ndi umujene mariye, nkaba nishimiye kubana namwe kuri uru rubuga. Nagira ngo mbasangize gatoya yerekwa nagize kuri uru rubuga, kandi ngira ngo dufatikanye kuruzamura, kuruteza imbere kugira ngo Imana ikomeze yamamare. Nta kindi rero cyatumye dufungura urubuga. Intego ya mbere twari dufite ni ukurundumurira urubyiruko muri Kristo Yesu ndetse n'abandi bantu bose, kugira ngo bakire kandi bamenye agaciro n'inkuru ya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo kintu gitekerezaho, nabonaga dufite ikibazo mu nsengero. Suko tutabikora mu nsengero, ariko mu nsengero tubona n'abantu duhora tuhura nabo, ariko turacyafite sheke yo kudusanga abantu. Ndagira ngo dusanga abantu hanze aho bari, niturangiza tubigishe, hanyuma tubazane mu nzu y'Imana, kuko niyo misiyo Yesu yaduhaye. Yaratubwiye ngo tugende mu mahanga yose tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera tuzababatize. Rero misiyo yanjye ni ugusanga abo bantu, hanyuma tukarundumurira mu bantu muri Kristo, hanyuma bakamenya Imana. Iyo niyo viziyo yanjye. Hanyuma ngo tuganire no kuri misiyo y'uyu murimo. Misiyo y'uyu murimo twatekereje gukoresha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri k'ubutumwa bwa Yesu Kristo bwiza kandi bukiza. Twabonye ko ubutumwa bushobora gukiza abantu mu buryo bubiri, bushobora kugukiza mu buryo bw'umwuka ndetse bukagukiza no mu buryo bw'umubiri. Rero njyewe namwe dufatikanyije, Imana ishobora kuduhindurira amateka. Kera abantu bajyaga bibeshya ko abantu b'abakristo aribo b'abakene, aribo b'injiji, ari abantu batiza, ari abantu badasobanukiwe, ariko byarahindutse. Ubu ngubu turi kubona abakire, abamiliyoneri b'abakozi b'Imana, turi kubona abayobozi bagiye batandukanye ari abakozi b'Imana, turi kubona abantu bagiye bateye imbere ari abakozi b'Imana. Rero misiyo yanjye ndagira ngo tujye tuganira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo bw'ukuri, ndetse ubwo butumwa bubashe guhindura. Ndagira ngo mbibutse akantu kamwe. Twebwe nk'abakristo cyangwa twebwe nk'abakozi b'Imana, twebwe turigisha, ariko guhindura ni ukw'Imana. Ariko ndagira ngo tubashe guhindurwa n'ijambo ry'Imana, ndetse duhinduke n'imibereho yacu ibe muzima, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Imana ibaha umugisha. Rero uko tuzajya tubikora, ngira ngo murabibona iri terambere bitewe n'ibihe turimo, byatwigishije gukora mu buryo bwagutse. Twabonye internet ni igikoresho cyiza cyo kwamamaza ubutumwa bwiza, nubwo benshi bagikoresha mu buryo butari bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, bakuyikoresha mu buryo butari buzima, ariko cyaba n'uburyo bwiza bwo kwagura bikageza ivugabutumwa kure. Rero niyo mpamvu twahisemo gukoresha iyi YouTube channel yitwa Alpha and Omega TV, kugira ngo abantu bari hirya no hino ku mahanga, ku isi hose, ndetse hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tuzabasha kubagezaho ubutumwa bwiza bubahindura. Ubundi buryo, iyo tutari muri ibi bihe bya corona, iyo tutari muri ibi bihe byo kuguma mu rugo, tubasha gusanga abo bantu aho tubana nabo. Dufite ministeri dukorana nazo, turabasaba ibitekerezo byanyu, turabasaba subscribers, turabasaba share na comment, kugira ngo uyu murimo w'Imana, kugira ngo iyi YouTube channel dufunguye, Imana izabane natwe. Ndabashimiye mwese rero, abazabibona, abadushigikira, abadusengera. Imana ibaha umugisha. Ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane.